Well, COVID-19, coronavirus. Kuborwe agahia. Enwe ameren amenoton. Ugi mwekpon gwegbe. Nuyaye iwe. Veni ana. Wahia le. Nemi amen. Tuta yo. Gega ege miamen na. Wahia le nemi amen. Tuta yo wa. Gega ege miamen na. Ega ibota ogedu ayena. Ega ibota ogedu ayena. Wahia bedene itwedo hia fefe ni ro wa kebe ni risi. Wahia bedene wani dogo uge na. Ogedu mari do ta dene amuhia itota fe pepepe. Bo wa mune wahia bokin o. Wahia bokin o. Ogia bunkuto na ri hun gyosa. O sano bwado doa no yagbona. Wesi wo yedu wo yebu wo yevanekwi. Ma be buwero wena ma do toge de gbe ba ri mane do baba yanu fiang gbe na ma o gete ne na ma fion na ma ko ti gbo vo hi ma ko re ye vo hi ma ko re ti e ke ko hi ma ko re ti ma ga me e ko don hu an ti ma ga me e ko ga akugbe ti ma ne do ga me ko pa ti ma ne do ga kun ye e po para ne bo won ya la ro da o egi mari ga gbe vie an webu mari no fun egbe ga re do mari ga ven na ma na ya tan gbon mu agbon ma se ayagbon o ge ai no ma bi ma bi me be sapa gede na mo ya la oda o la o so do oda o so ba no do a tan do mu sa ba no do a yo bo ma o tan gbe ma o be de na ri do no wa ma ya won ni na won egi ma de odi eke ma mi abe ni Jesu Christi no bi yosa no boa ise o gbe ise o wa bokian oti ma e Constance Osayawe o wi en ho dan bi adari en be uregbe na e na we oyo no la dian ban o a do wa dege ona ye yon ti ma Constance Osayawe ko yo o wi se o bi se ye nana oye ma han I target na o na be mu skoda o ikata mu wa we ma we lage eyan be he okay the theme for the month farming in the Doland. The theme for this month, the topic for this month, farming in the Doland. It may take more than a month to conquer it. All right. Okay, you and me. Ukina, waga yasukina do. Ugbo oredo. Ugbo na be redo. Ni mara u emi ya ni mau. Ne ta ki yese anima. Ma we on ma we ta ya ma. Ni ma we ta ne mo we on ni ma ki na yin mi ropa.
no mani ne mi ropa mana do ma be ni maya nwa na ya kokima ne mo be on ne bo be on na be gbon yo to na be sayama edo wa ma o edo wa ton mo o edo wa lagoda o edo wa fe o be ni Jesus Christ no be salabo isa wa dia koto bo ya fe dai ho wa gba koto emi na lele na okade o me no demu edo manedo ya tana ore bo hia ore bo to ga mo hu to ala o da o we ni Jesus Christ is age opopa man to ge o wa ni dere iba man do to ge ugbo na gbebedu God established farming. God established farming. O sanoboa bu ugbo na gbe. O sa bu ugbo na gbe. Usuefe no sanoboa ya gbon na hin. O sa no bu wa mane doga. O sa yen bu wa efe. Kebe evion be na sati mion la o wa. Be de gbira ye. Be de tinje. Be de nwa ye. Do de ba go de ba gbo de ba to de ba de ba okoto na fi do de ba wa na bo eni a che ya fe ko ge o wa o sa no bu wa ma if ya kan wa na te o sa no bu o sa no bu wa no ye o bu ugbo obu efe obu eki obu wa obu de obu enwa ona we bu ugbo o ya ga ikona bu sa bo na bu ugbo Waria okoto. Wagba okoto. Ebe Genesis, be Bible. Unwe va vie kesuge. Unwe ha, uvie harogi, asuvie barogi. Ke uvie ha nyongi. Gage tie na gebe no saro boya bue. Ugbo na gbe he. No ho we no atabe no mai ho. Genesis unwe va, uvie kesuge. E no nya wo saro boa. Ona mwa oyi mane ona mriye uwe ugbo no reba ona ka man ona we don wa gbon no wa tete no wa dollar yi the Lord God took man and put him in the Garden of Eden to dress it and to keep it. Oya yo bi gbo don gbe no muye ba ona we don wa ni no ga gbon no ga dollar yi Genesis 3:17-18 unwe ha uvie varoge asuvie varoge kwani na che Adam don ya sa balan go kwani gwan na che Adam ona wa dam ho bena na miagu zitu we ho una bibiode tun de me na wo kan won ta ma won wa na gbo yogo me ewi ni gbe nu ga hu ina gbe nu ga yo me ani no ra se leve ugbo ni una gele ya dio ke banpa ati hen no to tun da we ana ti hen no to uwe iba o uwo logoma ho ana ri ba ede igba kwe kakyo o ga mi wa ton loto ba ni gba na mi ebe no aya le ba o to ni o na mi ebe no aya le ba o fi ha yangi oko esa le bana okuani ke babu kan na kuyan fuwa bu gboni woni ya kia ni a ri ohun tagbon ni a ya gbin ni a ya mugbo o to eya na aka be fi ari o to ya hia na ya mi ba ebe oh
Reverend don't yawa be Bible even no yawa kai do wageu o salo boa bubu e mo gbon o salo bo gbon salo bana ya gbon imo ti ro okoto ero ikeke ro orupa bana no mo eke láti ke ro motosol ma ya gbogbo ero salo bana kam o kya ke ko no jina we ni aka mami o to na o ha no bo na no ngo wa ro wa gun wa doleji wa tete e ha mi ri no e ya fe o wa na ka ha ru wo wa no na e ha na pa no ra seleva na e wo nu wa re o pa na wa ri o na we e o kekeri de esu dan de dan yan ọdún kan mọ̀ kó ní sudan kan mọ̀ kó ní wẹ́ sábà wọ́n ní wẹ́ di tán ni wọ́n ní ọdún yẹn sẹ́ ọdún wọn mà sẹ́rí yà èyí kò ní wẹ́ wọ́n ta dáwọn rẹ̀ èyí kò ní ẹ̀wọ́ kí n tàbí náà gèrè tí ìfẹ́ ní ọ̀nà ọdún yọ òyì yọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tiẹ̀ tiẹ̀ yìí ọ̀nà òtí ní ọ̀dà fún ọdún yẹn tiẹ̀ gbé yìí yẹn ó sábà wé náà rí ọ bẹ́ẹ̀ bá ìgò wé náà rí ọ yìí ẹ̀yìn mẹ́rin náà ọ̀nà òtí ní ọ̀dà fún ẹ̀ náà yìí eda imu salobana buya de ubo ni na we nya abu wabo eda nya na mare ma wawu awati ma yipon gbegbe ru dai ma eko imu ma e salobana we be kwa imu wa bai mo yu wa la dan de wa ya na de kole bi to kole be polipo ya na ya gbegbe salabana o wari di amera ne go wa ya do play na we o ko ni o ko du me o di me o we ni ye bo ina dan ya o ko na wo na o da fun ri mera ni ya ona we do nya we esu o we ni dan yin na dan ya o we ri han esu salabana o we ri han esu se me ni metambo wa me don you wa agi suwe o ma ko ma ndogele ye agbon do se de ne o sala bana wo ma ri o wa no ya wo no wa tihen ni ya ha o tihen ni su o tihen no ko ni o we de su wa ke no ye ko hio enye na ye ko hio do se de ne ya se afro van bon na we ka mo ko ni we akia wa ma bagbon so pa o te bie o ri owo pa ya adagbon o ri owo na ka ya da mi ọ̀yàn lọ́gọ̀ okú èsù dànù ẹ̀wọ̀n ọ̀yà pòpò kan o ó parí iná wà lè sẹ́tì ń gbẹ́ ní ìmú ẹ̀fẹ̀ ìmì rẹ̀ ọ̀dà kàbẹ̀ ní òpẹ̀rẹ̀ wẹ̀ ní òpẹ̀rẹ̀ náà èyí yé ẹ̀mẹ̀ ní mẹ́ta mọ̀ gbọ́ mayáwó mi ọgọ́wò kàwọn ẹ̀kọ́ orí sùn ẹ̀wẹ̀ ìyàwó mi ọ̀nà wọ́n mà kì bá ń pa ó tọ̀ ugbó náà wẹ̀ náà rí ìbàyè ní ìmúnú náà rí ìbàyè ona we to yan logo ti teti mi bible o wa ya mi bai ite di bai ya fe yi ma ogo he akia uyan ya nwina ke gwe ke abapa ke be ki wo pia wo ya tonu to uti do mi bai e bai ya ro o azonu ro uti do mi ona we ni akia usaro bana bubo ona bubo na ka me wana gbon we ni ya ri bai ìwọ̀n náà yà fẹ́ dọ̀rùn wo tagbọ̀n ugbo ọ̀ọ̀kà ọ̀wọ́ ugbo ni ẹ̀ ó sàlùbọ̀ mú gbọ́ nù wẹ̀ ọmú gbọ́ ní mẹ́ wà mí wọn dúgbò ọ̀nà wọn gbó ọ̀nà bíbá ikú gbódé ugù ni ò bọ̀ nẹ́ ẹ yà ó tìlẹ̀ wọn gbogbo mana ma re we ma we Nigeria South Africa ma wa o we ara Yesuku ayewi we mi ari gbogbo ba be ugbo yi uwe ya ka we ewuda no sare ba we na wi na wa gbon u ya o tile wa awo ni bi o ugbo no ka o ma ko ma no ho no re dare ni gbe o ka gwale ba ina ọ̀rọ̀ àwọn ìbàyè ọ̀rẹ́ tí kan òtọ́ kọ̀mpútọ̀ bèbí ní kẹ́yà fẹ́fẹ́fẹ́ ma ní áfíríkà ma ní àwọn ìbàyè ọ̀rọ̀ bí mà
mayi de ba e obebo mayi mu ba e ka bobore ma do afo e ma do ado mana seti mo ton loto mana mu gbo mana ari ba obi ma o ni ma fengbe obebo wa fengbe ba gbon be ba yi ka wa fengbe bo wa yin o ya yin ai ba e yin o be fi ba e nu we o ba me ba e re mi e wa de wo me go e bi go me no de mo wa igo me no de mo wa o saloba no gba gbon na ogbo eyo o ka o ko ka o ro e ba e no ro o to yan ke aladan gelegele o to ya ke aladan o ma se e ma ya kan o re e wa no gbugbo saloba no yo ko wa bo wa o a ma se ma ya gyo gbugbo saloba no yo ko wa bo wa o wa mi wa no ye talugbo no ri opia ren o mu dia no so obo u kama we egun do sa no sabu dan do wa gbon eyin ewo na afian bo ga mi u nerun na ore ru talugbo o ta ke ka ke na da ikebe o ta ke na da iekwe u ri ogo na be na ya gbugbo na mi e bo enikin edo bi ya tafu ho edo bi ya tafu edo o no we na gbugbo o no we na yugbo e yubo ri no ma obibi o de hey in Netherlands the order of inheritance is like this. Although people inherit family, when their parents are gone, they inherit the family. All those who are around, uncle, auntie, brothers, sisters, cousins, nephews, nieces, neighbors, family. That's number one. Number two, home. There may be a house, whether it is a story building or a bungalow or a hut. It's a home. It's a home. That's where the husband and the wife live and eat and drink. Then land. Land. It will be a farmland. It will be a fishery land. But it's a land that you can call your own. Whether you have been everywhere, until you get to that land, you cannot really call anywhere your own. Every people, every race, every ethnic group, every tribe, every original, they have their land. Ado, on a revient, ou could I ever ou die ho, nous que nous n'a baku. Ou viendrait ou coup, n'a ebedo. No ka o no wa ko bo de egbe o ma fi esu emi yo tutu ba o na hin o egbe e tan obiye e mo na bia ibi ero ma ibi yama egbe no bera ma na we egbe obera obiye e vai we no obera ma ni egbe no biyo ma na we egbe obera obiye e vai we no bo no pa ke va no ro na yari e bai va no ro na inu ni kendo onyo egbe ne ma ya we egbe ne ma ya we egbe o wa na ebuku wa re ro ma boy o ti a gedege no ri oiso na tumunge na runa des fois era bona iyo bona dama ebegede gabe bo woto remember di ma ya bolo so pon o wa no aye cement iwe o aye kan gbe o aye block gbe o agbe kan tari e ta gbe o wa no wa gabe je be do be agbima na babe san yan do ye e ken sa ababe san yo to ri kan to do ye ken sa egbima eyan bo be hebi be bu ma bi Nigeria wo do o wa no don ye ma bi yan se akoma oni ogoma no ka oni uku nure de yo ma be jera yo we to wa ni jera ye we e kan ya bo o egbima na oge ga yewe etinwe mu we boy ofo aya bowani ofo aya begbima ni ugbo so ta yun di yakale ewon me du ya bowani
Ugbenso ta gbe ekpoko atosi agbe do ya bo wani. Ikan kevalele asilo nu gona di yo man we na mo we fie ogi gban. Nu gona di yo ma bo ha. Basi kani, basi la lele ni na do ya bo wani. Ebe ni kebe na ite babo ado ya bo wani. Ale mani banu to go man bo. Taze kan, tayo we di kan ni, ana same ya na di kan ni, akedo me wo ri kan, o ri kan na do ya sa, ando ya sa inu wati egbi mani. Ando ya sa o sa odi eke. Uwe ado yo we di yo kan ro, ana do me we ado ri ayo, ona do amosi, ana me ta idolo, ona do amosi, nu wati egbi mani. Dega ni na se akewe, dega ni yo se akewe, u yogi baba, u yogi ye, non so ni akewe. De wa na ye ken gbe na upoho. Rie ma we de yo. Aka o kidon gbera, be ni de abo wa he. Upoho. Ibaba ma biye ye ma biye. Ama he wa ma mumu. Na do ya bo wa ni. Abo na mi ame uha asu ha agbu ha do ya beken na abo wani. Abo na mi ame ayeze do ya bo wani. Ogo he no ro ha ya fe abogo he ya gwara me na mu ade wa no do ya beken na do ya de ken ado ya bo wani. O wa ne ha se akawe o wa ni yeso akawe o wa kan o wa mu ken wa Topan was a team of for the baba love of for the year love what in a sea cocoa. Una the thing share cocoa. Umuande no hen no salbayabo. Una mo werakin, una mo you yakin. Everything go near high on agba of for baba of for ye of for idun of for no do bacon no do rieken no do si one yana tinyan to bo yana si one yana the eken no do ya buwani wari feko edo wari feko wari ibiore wari mienwa Bena me winigo owa muwa. Igo ni ya. U kagbo na ya same wogodo. Nando ya beke na ya buwani. Igo do. Edu kagbo ni. E wana ye ogodo. Ogo ye ogo tagava. Ya si yeshi samere nando ya beke na ya buwani. Weti vient ka yimi de nudo yimi ya. Kwason kota ko wiye. E ko ri na ange o da son. A o ma wa na ange o do ga son. Omo wenya bi epo, omo wenya nye, o ya sa mere. Na ya gbekan na ya bo wani. Upo no ro wa ne baba Isa lo ni Jesu nu po na ri ken ro ari e upo ebed. Ukpo ogeke awa diye na ido agbo agba yi na do abio e ono ri manedo uwe aka uwe yin ba do a uwe kan aka uwe ba edo a o wani na ke wu na ya le ba e dun we u Yesu ku hiu salobo uwe kan gbo na wa be do nya ma ya ve kwa mi gwe ava adedo ina mi edo pa agbonye we itere obi ebu obi ete obi gbon odo mu owe baba oya kan re ta wazai igwe wazai Eva no ma me yan pa den de wa gbon ni e fian gba ba gbon Eva no ma me yan pa den e fian gba ba gbon no ma e gbo fan pa no ma e gbo fian ta pa Bien idore e ke ne baba na gbaka ne baba na ali e kun da e te donc ka e mini re e ri do abi o e
ego to ne baba wa mo bo gbe na wa yo ni ye wa na wa do fi wana tai do ya kun ya o ko han de he de mwa o he de mwa wa ti biedo wa we bo de demu we na de ba ha so wa ni de ba setira ma wa fon pa o mu kian ne te o mu kian no ma obera no ma obiye we to gwale wo we ki ba pa o gbe fi ewebo ya wo vien ya wo ehun no vien ehun ogo vandia o wa te nu ye eriu kon so ba pa sa tin yo ki mo bi ma o wa keboto no we montafu oto upogi a eri ma ebuku ma do oto o go upogi abo oto ni setting out na bo waye oto ni setting out na ma ebo waye oto ni out ogugbo ekere na mugbo obiugbo kebugbo no kwa oto ni out otinga na fiko na keya ana ya mugbo odukun ana sebani ama emugbo yo oto no oge baba no oge ye no oto na mo hoka oto na karabai oto na keke ko yi oto na ko gbu yi oto osiko wa o orugwegbo oto oni are buku e ban so ere yan ya mo ote ere yan bi yan o ya mu ki o ogbefun iya han wa no gana de mesi iya era bi yo yan so to ni adon yan o to na ti an mu gbobo na ti ga ton de na ro na ti ga gbon na ti ga kemi yo o han yan gbo ebi na ko yo ya fe gbe ran gbiri abi ye ibe de gbo na abi ye bo ya do ere na an ko yo to ni na ma o te do sa lo bo fen bo te do ni wa iti e fertilizer na ri uto de mi yama ari e yo to bo te do na ye ma otugbo gbọ́dọ̀ kwa gbọ́dọ̀ kere e mu kienere e ya ta mere ni adudo e re nu we ati re ni yan enwe aso we yin aduto ni agbon mayene we gele kian ko beva o vi akwepo ogbe fun don't we know we are sorry for you ye vie ha na do ebuku egbe owa keboto eya ha na eya fi alase eya fi alase ugbo ai ma agun kan Edo annual calendar is defined in farming terms. Edo annual calendar is defined in farming terms, defined in terms of farming agriculture, so you can understand it. In Winubo, Edo yagie ukina yebe ukbo. In Winubo, Edo yagie ukina yebe ukbo. Owedo ukina yena owukie egwa. Ukie begwa. Nebote eme. Onyo ukie gwa. Eme. Ukie me, aye ha ya sun aye bunaze. O ukie me aye na ona ukie gwa. Odaye, ukie na riri aye o me na ugbo. E na ugbo ni aya ta megbe unuki na aye na. Aya gi emi ma gbe. Aya gi emi ma wa ukie no ide. Ukie moro. Ukie moro. Ukie ifema. Ukie pipen. Ma bien. Ukie ni aya gi ukudan ye bupo. Uga enwe no gbori no. Odan re hima. Ona re yima. Ona re edikao. Ona re ebo ni yarega o. Yo salo balun dazi. De devende ya said de devende. Ise. Ona ri na bu ko gun o wa gun ma ye ma. Ya gwa le me no ha dollar mo yi.
Oh, gede ne ki now I will ando tana de ne. Would you keke ni anu yagbon? Iwat ehia ma o ma o wa daga you keke nu yagbon ni en do gele on. Well you keke agege be ma ka egbon agege. Everybody participate. Agbon ya fe omugbe o. Ukinoka, kinogbe ogeva, kinogia, kinogena. First month of the year, second month of the year, third month of the year, fourth month of the year. Let's do it 4 months at a time. Udu kekena, umegbea, wabo, Solomon, umegbea, abagbe, umegbea, na hiaboyi, Jokai, umegbea, Gehon, umegbea, yan o wa umegbeo, umegbeo ni waya gbon, uri wan ya gege, ebanta, yan ya very, what you keke o, ukinoka o, first month of the year, onyo ukie, wa, what do you think, whatever, ukinoka o, ni ati January, maebo, ukinoka wukpo, loka wukpo, onyo ukie, wa, dem no river, gbon ni daga ukinoka o, onyo ukie, walking o, gbon manedo, dukini dubati ukinoka o, wukpo, bati ukinoka o, wabuken wagege wagbon mwere ni ga ukinogeba onyo ukie walking ukinogeba ukie mi nokin asobo egbe ukinogeha the third month of the year ukinogeha onyo ukie wa whatever ukinogeha ukie dem nokin ukie dem nokin ukina ya gbe koko ma no ukina na ya polu lega wa no ade ukinogena fourth month of the year onyo ukie wa dash ukinogena the fourth month of the year is what month is that in our farming calendar ukidogene gege gbenene o mmeri ama emi ona enyim ya awu pogbon omagbe omagbe egwa ukinoka kinogeva kinogeha kinogena gbon oye gbero upogbon oka o owe na do tie eni ugbo yata akidime ogbai okwa akidime ogbai ukinoka o akidime gbe blessing rabo ogbe ukinoka o ogbe blessing rabo ogbe ma gbe na we ukiyena ukinoka o ukiyena okay wa go make dum tabo ugbon ukinoka do ki number 1 no the second no third no fourth no ugbon okegbon eni reverend doctor sagba ko la ya gbon unukinuka dukinuka nukabo ayire bai ukinogena nogena egwa enodiana dukinuka bo mo nodiana we gbegbon dukinu weka egba gbon fa very o bunu kilokine 1 no 2 second third fourth no mo akidime ogbe akidime dogbegbon dukinuka akidime egen wa dukinuka dadoga gbon kinuka o akidime ogbon se nupo geva ma egbon se o Joseph dukinunakin ozigbo dukinunakin o magbe
Solomon Sharon ugbe umagbe egwa ana ebeki magbe akidi mama gbenu pogiva na ana hi eyan wa dukinu wa ka we na wa ba o ya umagbe ugbe okinu ka ogmode one no badele megbon he one first second third 1 2 3 4 we gbon ukedi nwan yo uwoze dukinu ka menu ka bo e no dia na no dia no ya bo gbenu ka gbenu pogiva gbenu pogi ha pogi abenu pogi na o ma de fiofo ma de fiofo o de kakere o mo ye me mo gbe owugbo dugbo no so u gbon se na dege agbon ni magbon yagbon 1 2 3 4 ma amwe bad yo amwe bad yo Reverend Doctor owo boni npogiva magbe npogiha magbe npogina magbe Dr. Saiko uwe sile woda o usile obodo ya gbon utewa han o aye okidama ise ogbeni okidama ise ogbon ari yan ya idon dia na gbe npogina gbe uke ka o wupo magbe anahin magbe akidi me gbeno ka npogi va gbe npogi ha umagbe npogi na magbe okay okan o going hey wa megbe a going gone tawo ukinaka ifie uki number the first uki ori ifie on able to clearing of the bush ifie na afie akawa fie agbe ya wo ha on ifie nupo geva number 2 uki egbo the felling of the trees you fell the trees on nupo geva edogbe nupo geva ya ye nupo gia mo e be rio edogbe nupo doka o ya gbon ipogi na o mo gbe rio o nupo gia uki ugbo nupo amaila yin ugbo nupo re adomu fie amaila yin ugbo nupo re ara ifie ne ana igbo ne ada ho ari ugbo nupo ugbo no gbe na iyan na te igbin kebe abo aya vule ya fefe ado ha yeru ado gbe mu amegbo akido ka we lahin gbore gbonupo lahin gbore ukinoge ha na ya we wa fie ne agbona ukiho wa mu ihuna na rugbo ni wa ya we obi emi kere yeye obi emi kere uya vula avula igbin avula awo udo ha ya yugan udo gbe won amego wa ede do fio e ba ni ya gwa o ege na no na we na o avula ni ya fe onu kionoge ha kinoge na egbonu we gba ka nu na pawari gbodo po ko ya hun na egbonu ya kaka na
ya kaka na odo mwere yo ono iyeren we yo na pedo pa kan iyeren o ki o ya iyeren ekun udo wa kun o ki o wa no ekun o de nwuna no nwuna no we gbese gbogbo ekun era ni ya fe that is cleaning udo do gbe gai udo se koko udo gbe do mwere ye dan do ni mati ato udo gbe do mwere ye dan do ugbo no mato e ba de na emeni mu na ragbon he ugbo arebe to ayebe kun won ama kun won e gi adan do akeri yo ama kun won e gi adan do agunyan yo ìwìn lè kún ẹ ọ́nì lè máa ìwìn náà wégbè dọ́gẹ̀ ugbo òkìdókà ọ̀nà ugbo ìfìyè ugbo gèvà ọ̀nà ìgbọ́ ugbo gèhà ugbo ìwìn gbónúpò ìyàwó ìwìn gbónúpò àwa aṣọ àbẹ̀rẹ̀ ọ̀ wẹ̀ ha ìyàn kẹkàn ìgbìn náà ibo ìyàn ìyá fẹ́ nínú wọ́tọ̀ ibo we gbe ade okinoge na udo mwere ugbo ni udo kun una no kwakwa no ugbo nupu wa ko de gbo wa o wa be wa wo ile ya mugbo awa we piri won vien wa we la o ege kian amogbe a odiko ki ene kan mai tawo o ukinogi san oni okay bokin ugbon we 5 ugbon edition of dem ko do tebi no rema ukinogi isan okay bokin ukinogi ha okay bokin ukinogi yan okay bokin ukinogi okay bokin he ugbon no ba ni ugbon 5 isan okegben no re mo wa kinoge ha o ka gben ha we 6 okegben no re okie wa oki hian okegben no re mo okie boki kinoge okie boki agage o ozugbo okinogi san ogbe ọgbẹ okinogisan ozugbo gbe rogi han ibo nogi ibo nogi han ibo nogi ibo mommy tell me yes koyo wo bokin o kinogisan uke bokin ozugbo gbe ogboni na kinogi han ibo anahin miracle ukinogisan gbe efe no diana ukinogisan ogbe oku you know okana okana ukinogi han ogbe okove ogbe ukinogi han ogbe no diana gbe ogbe I ready ayi ukinoge ha iko okay mama boke you are in the house obokian o sa yawe ukinogi some gbe Joseph ukinogi some gbe ukinogi ha akọ akọ oye na gbere okinogi ha gbere akọ na miracle uke gwa gbe okinogi se gwa nika dabiri ukinogi ha ogbe okobe eri owan ogbe nogi ha ogbe okay ukinogi se Reverend Doctor ogbe nogi ha ama ese ba ikata mama ba oye no fianka o gbe ukinogi ha oyari odawa ma ese ba o kabo o dieke
wa o oye no fianka wo okay no gi ha amaye sab amaye via bema okay ana kin o sa tin okay no gi ne we hi awa o e mata no hu emeriba but ni matu kinogi ne kinogi sen gbe ana kin o sa tin gbe kinogi ha ugbe no gi ha gbe are mewu ma gbon se ugbe oturi kinogi iye kinogi ne bo magbe iye otete abokan iye otete ko ye ro kwa iye otete ko yo bo wa o obedu ko yo iho ma za do dia o na ya gbogbo matana o sagede ukinogi ha ogbe nogi san gbe nogi ha gbe oko ayre dian going iho abokan ye ko yo nogi yan magbe akidime nogi yan magbe nogi okay ozigbo won una mo ukine ukine mu aye ebi dun ta iba uwe ko we ukine nogi ni ayire bai yeah they know I do baba matana o wa no hey man ukinogi hiyan owa isun ga okay o de o bangbagbon ana kin jerry you society going okay going gone gayo ta omu ukinogi sen upo oni oke gwa wa ya wa oni e ni bi wa oni apobo wa ba e ba yi wa na ugbe uke gwa oni planting season ere na ati uke gwa na ere ni awe koka ne o ukinogi ne na ya kun akikoka akikogi akekehien akekehwe akekuko akekeikwemi ni ku akogbo ya fe ukinogi ene akeko what do you ukinogi sen we call for ukinogi sen ni egwa ni o eyan na ya gbe yan yo to iyan o gbo na gbe ogugbo ama egu yan gbo ama egba agagun yan ni akun o igbin na o igbin na ba ye ba se ti o ni o abo na o abo oni mate ema aviema yubo amema yubo mana yo so pe mani na yagwa ni ema be tie edo akutan we exoti of yubo no rokan ozolo na ya he ma yo ma hu exoti of yubo no rokan ozolo na ya he ma yo ana we na dodo bo hia edo ihe abo ihe na wo no nya ema onya ugbo okome o no nya ema onya ugbo oyo ni ka we o no nya inya na gwa yo to onya ugbo igbin kebe aboni na ya gwa yo to ni o ema ukinoge ha ifiema ukinoge ha ifiema ado fiema on a pegging or pegging the yams or taking the yam. Udo mu ubi enate ubi come ubi ehano akai na yoto
akidori na we yo oni ubi gbido iwe gbido uwe alo ewi no gbitu malugbo ya okome evi no gbitu malugbo ya oni ubi yon gbitu malugbo ya we ni je gbodo gbi o be gbitu uwe ari no ke uwe ari no ke uwa bu pesi yo ìpèsè ọ̀nà ìlànà gbogbo nẹ́sẹ̀tì dé umu ìpèsè yọ pa èèfà náà ìbèlè lẹ́ uwa mu ìpèsè yọ umu ìpèsè náà bùn fèrè ọ udori ẹ̀gẹ́ yọ èèfà náà dẹ́kẹ́ náà díàkẹ́ ẹ̀gẹ́ ọdún èèfà lẹ́wọ̀n ọ̀bẹ yẹ ẹ̀kọ́ nàmíẹ̀wò ẹ̀bẹ̀ẹ̀bù dín adi eva be yoto oke do mu ìpèsè ọbẹ he be yọ mami ìpèsè na hin ìpèsè ọkwa eran ya dele ìpèsè dele ubi ni aya bi na mu ìpèsè yi ona afie ukidogi ha oko ukidogi yan abe èèyàn ni ya fẹ́ adùn amọ̀lélẹ̀ ẹ̀gẹ́ mọ̀lélẹ̀ pẹ̀sì bẹ́ẹ̀ ni àwọn àwọn arẹ́sà fẹ́ udùn amọ̀lélẹ̀ ẹ̀gẹ́ kèmí pẹ̀sì udùn àfi àbọ̀ ya lélẹ̀ ikàn udùn adùn níkàn ẹ̀fíẹ́ máa náà dùn níkàn èmi náà sọ ikan na so udo ni udo yo pa ari no ko oni eyan ahian do lele oni we ado mu iyan lele udo mwelele udo have odo abun odo avio aboy oni abema o cover abema kinogi yon do avia bema ìlànà yàrá àìkú ènìyàn ni ní àwọn àgìyàn abẹ́rẹ́ mi àwọn adáde ni àgèmí gbẹ́ àgèmí bùn ọ̀bùn ẹ̀yìnlẹ́dẹ́ zọ ẹ̀yìnlẹ́dẹ́ máa àwọn àyàkó yóò bọ́ mọ́ kẹtẹkẹtẹ wọ́n kó mọ́lẹ̀ka ìpẹ́sì mọ́lẹ̀ka ẹ̀gẹ́ ọtún yìí wá sẹ́ ikàn náà lélẹ̀ náà ọdún wa zèbè òkìnnọ́gẹ́ oge amugi emoro uke moro inyanawa ka agwa gbogbo no emo we odusun obiene emo we o kabie ukinoge yasu kinugi adusun akun emo we odun emoro ni ya edo sikoko na ya we akoroe en sikoko na ya we edion ebo awe ti ando we yan do ri eho yan do ri eho yan do epon o redo baba ri emoro ni atedo mi we edena pon yan na do ta we agbon ya adori akoroe baba kedori emoro ni ewa benu na aton na bi lada ni ewa so iyan no rugbo nupo baba atodo mi we adowa akoro yen kedo ari emoro ni oro ni egena na me yaro ni oro emoro iyangbon owupo emoro ugbenso da ho ugbenso evina natana ya fe ewa defio ukinata yi hamenita ewa defio ukinata yi o wa no marere gwa ti di emoro buki ndani nyani mai wa biefo mai wo do rere gwa buki ukinogene kebudu su ukinogisa uki ha odusun awo odusun na odusun na pen udere àpò bọ́ọ̀nù ẹgbó wá o ẹ̀dọ́ èpòpò yọ o
wàdí ekpokpo yọ ẹdọ he enano keke ọyísọ ẹgbẹ náà enano keke ọyísọ ẹgbẹ umegbe a he umegbe a ukinogi ọni òkè bọkí ukinogi gbe ọni òkè bọkí ukinogi wọ ọni òkè bọkí ukinogi egweva ọni òkè bọkí kó ukinogi wúkpò wúgbó wàhí wúgbó ukinogi gbe wúkpò wàhí wúgbó òkè bọkí ukinogi wọ òkè bọkí wàhí wúgbó ukinogi egweva òkè bọkí wàhí wúgbó wà fi lè pópó yọ òwò yìí mọ wà á máa wà wẹsẹ gbogbo ẹgẹgẹ okay ubi okay yọ nọ ooo ẹ máa da dọmọ o mọkọdẹ dọmọ o bàbá mọkọdẹ orí wa ọbọkìá o Bella Joe Koyo John Friday abokan ukinogi ehin do kebi nokin ukinogi gbe ukebi nokin ukinogi wo ukebi nokin ukinogi weva ukebi nokin gege o ko ye na wa abokan o ha mami na nyimi ya o ukinogi hin yan yalẹ o yan yalẹ o kìlógì hìn wọ́kín kìlógì hìn wọ́kín o yan yalẹ bẹ́là gbọ́n ẹjọ́ hàn mọ́ gbọ́n ṣàtúwọ̀ ọjà gbẹ gbọ́n kìlógì hìn òkè kìlógì gbè òkè kìlógì wọ̀ òkè kìlógì wẹ̀fà òkè going ọ̀kẹ́ o going ọ̀kẹ́ o àmọ́ bí iná yín mi ọ̀pọ̀ àbọ̀ kì í ṣe ọmọ ìwé fa àmọ́ bí iná yín mi ọ̀pọ̀ àbọ̀ ọmọ ìwé fa o orí ọ̀hán mu wà ẹgbà fún ẹ gbọ́n náà díẹ̀ náà iná díẹ̀ náà gbọ́n rẹ̀ náà dẹ́gẹ́ ọjọ́ ọ̀hán mọ́ ẹ. Moro nyana gwaba afie awanta uyowe ama mi no iti na ya o akọrọ yes n'oge iweva ogbe anaghị enyaruwa ogbe o n'oge iweva ogbe gbenabayo na meke na yanụkwa ọgwa gbe n'oge iweva ni anaghị okay magme oku ya ohie okay okay why so ahi nya ohia iwo I am David. Agbeja ugbo okay Bella agbega ugbo okay e wanta nikin agbega ugbo e wanta e won ya agbega yi no le ba se ba iga ina no mi na ma pe no rewu o ma ere be ge ma no kwa o ma re ge ma no kwa no pogi hin ugbe o ana hin sagede ugbe no pogi hin okay ugbe o ya no sa uwe won se ugbe o ma gbun kino kin yo bo so ugbe Juliet okay okay
Ogi nine. O máa ń gbẹ́ àbàkí o máa ń gbẹ́ ẹ bá ní ọyẹ ẹ ìpè mà ẹ ò kìnnìkì hìn. Okay. Ọba ọgbẹ́ anaghị infinity uyi infinity ọgbẹ́ ọbẹ̀ni ya ta ọgbẹ́ ṣùgbọ́n ugbo ma hụ na ta o ugbo ma hụ na agị emu. But I definitely keep this tip sheet handy because it's Okay, ọgbẹ́ ọsàtì ọgbẹ́ memorizable ọsàtì ọgbẹ́ information and kìnnìkì wẹ̀fà ọgbẹ́. review it. So the orange band Ọma o ahịa ịbọ adịghị ịvarị ha egbe bọ finity understand that all patients ika dere ọdụ n'ebe okay procedures ọma o koyọ test now. going gone ọfọ ọfọ ukinogihi Pending, you'll also be able to ayagbe iworia mowing the farm you have to mow the farm ihun gbasangbade ikinogihi ayagbe iworia ihun aweva me gbogbo noka oni ihun oria o egbon abinyani wadogbe kwebe wadogbe do ififi iru wadogbe do ru iyan wadogbe do ru iyan wadogbe udo via bema ukidogigbe udo via bema no keke tending via abema in sakpa bela sakpa obiye udo do gbe via oyo no make na ma no ya abie akwe na bema ni wa kara kwa keka o udo avia oye ikani o wado gbebu ọdụ amụ iru ege ni ya bie ọ ga-abọdụ abie ukinoge wọ ihu ikpikpe ihu ọrụ ikpikpe ọdụ gbe ihu n'okike na ọya kpikpe bedi ihu gboni ewe ihu ni wehie na ya kpikpe udo kwa gbone uko wa gbone udo adịghị ya na ya fefefe udo adịghị zie udo adịghị hụ ukinogi weva ukioge ikpema akpema akpon avela den woto avela den ono akpinya akpema ikpe ono yanobo ni ikpe yanofo ni emowe nobo no ono ikpe ono mana ya dun ema na ikpe dun ario ha me gboma abeti oke ihanya pípẹ̀nẹ́ adòsí kòkó pípẹ̀nẹ́ adòsí ẹ̀dọ́pá yóò na aya alanya alaye aya tí ọtí ọmọ nọrí dùnà kẹ́yì aya tí ọtí ọmọ nọkù nọrí dùnà kẹ́yì aya tí ehunre nọmẹtí adògbọ́ ọmọ alanya adò alanya aya avio kéèké dádọ́wọ́ eye bàbá ìwà kò dá o ọ̀yà awu yanni ládẹ́ owó tọ̀ ekene dádọ́wọ́ eye ekene náà pọ́n náà yẹ ekengùọ́ eye ẹ̀yẹ kengùọ́ eye bá pọ́n ẹ̀ nẹ̀ dáwà gbọ́n ní na ẹ̀yàdọ̀ náà pọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ kókó ẹ̀gẹ̀nẹ́ dẹ awàsẹ́ ayíwó tọ̀ ayé kengùọ́ eye ẹ̀dẹ̀ náà wọ́n náà dọ̀ là yàn nìyí ẹ̀yẹ bàbá kó dá o ọ̀dọ̀ yàrá bí yanni ládẹ́ ọ̀dọ̀ avio eye ládẹ́ náà dẹ́gẹ̀ eye kabe ye kabe etioma nokwo kebe egbe nokwo enyo agbo ma do ala nyani ado ala eye ke na hia na ha eye eru ona ke na ha nyanyi ege na kana baba gberu ni ne agba ene oye gogoko inyugie awa hai ro ya so odukun edena la yani ado ya ala ya akọpa ala gbọ́sọ ìpẹ́dé hànà ya ala ya fò ẹ̀yìn na ìpẹ́dé pàwọ́ wà fò ẹ̀wọ̀ ọ̀pọ̀lọ́sọ ni ìwìn náà kọ́kọ́ àná ẹgbẹ̀ wọ́ wà àgbọ́n kebe òkwá ahịa ala ya ni ala na aido ha aha ye uga daduga adi okpa nyapa abi gba adi okino pa nya abi gba adi no ka nya abi gba adi no ka nya abi gba o ya sodukun
o benso kesu gie asoduku nyano konkon o gie asoduku nyane kungu ihanya o kyo ihanya ona o kevi upo onu pata ba o kevi upo finity what o kevi upo gele no ege nu po aya gba be di o ma na do e ma ya itu okina yebe upo we na ya iwuna na nwina gbogbo nyewa sodun awe iwuna ni ko nwuna ma ite ni yo aka yo sopon ma ya kuki no rupo ege ni ko ya ke mi ukie kinoge ha ukinoge ne na ya kun ni ya su kinoge se ege ni ko ya ke mi bi anko ara e money le dobe ya ke mi ni oka ogi we we kin ba fo ekwe ebi kemi ne bi ko riko ukinoge nogi eyin ado ya logi ukinoge ado siogi asekoko oye gedegbe gbogbo ado se ya koko ado fian abeli edeyo wa mu edeyo iko ni arigbo yen do fian fian do mu o la o duku ameido aroyo do akwere ogini do akwere ado mu edeyo na ya logi abe ti otion wa iko be bagbado ya logi ya lona o kwa ya loyi ayalone ado sameyo ado kakabo roi isan ya do bi ele kwa duwe o kwani isan le kwa no ide ka ye muse on ado atan yo awe atongi yo na no 20 kai ma mi dona la ma du mi dona la abi yima ani bo ni ayuna ni awun na eni ori agbon abi yima no ebe da wi pogi he eni ori agbon ewi ni aye o ewebu no dagbon bo man da lo wa o iye no nyawa wa to pe wa to ni maga wa hera mafo ibuna wa wuna wa ari wa gbogbe kwa wa gbokwa we ni abi ye shafe una ni awun na asetin tai in nobody ya iye oge do yafe in nobody ya ara pon yan ara arun yan wa bi omo pa yan bi omo o ni logo a bi omo bi mi kiri a le gba oro mo bi mi kiri so pe winu gbo ukinu kidonkin ukie noge akinoge na kinogise ugba ya dia aka bo tian abe ye wuna ni awun na o ide abe tian we baba wuna ni awun na magere fade no de ima do tabe na ya gbogbo okade ewina wu da do kini ado lawe wa ya be dan ho wa bo kian de na o wa ya ma o wa wese o jari ehun gyosa tado bo anu go do wa wese mado revi ni mate miamia mado revi ne fe ma bi ma ya ko ki ma wese salo ba ma la hode ba ma odi yobo ma ma ya nyi da gbon ma ege ku ebu ma yi mu ma ege ku na le baba wu na mu ma ege ku o wu na ni yeye wu na mu ma la ho gi ma ri e ba ma ibe na gbon ya mama ege ku gbo mu ma o la ho ya fi ngba gbon na ni ma e de ya fe ni Jesus Christ no mi wa fa wa ise oba wa ino redo o ato ipe kete eri ga ma wa i ga ma o ye pe won dugie oba ilo bo efo ise oba ato pe ise wa ya bo kan o wa ya pion re se wa pion re se e won ya fe don rokun won o buyan kian ni ameke na ya be ge e na tana wa gi elobu wa we wa o wa pion wa ya wewe wa ya we na te watch party na wo be make na be hon aku e na du na kire ma be we party o even ma we na watch party na bo ya be de ba we so o we tendo o we gbedo du na kire aku ya aku ago salobwa wa re mi o wa ga to wa ma o ise
it's